Turongera tugushimire nka Azma Rwanda, karibu cyane. Amakuru rero hari ni amakuru akomeje kugenda abera ibinyamakuru byo mu Rwanda agaho mu nkweto, ndetse kugeza ubu ngubu akaba ari ayajyanye n'ibyo Eugene Gasana wahoze ari ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda muri UN yaba yaravuganye na Felix Tshisekedi. Ibi bije nyuma yaho ahanini ibyaje kugaragaza yuko hari urugaga rwashinzwe rugenda ruganira n'abaperezida bakikije igihugu cy'u Rwanda ku mpinduka zishobora kuba mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane mu buyobozi ndetse na diplomasi y'icyo gihugu mu karere. Kugeza ubu ngubu rero hakaba hari amakuru y'urwo rugaga rwashinzwe, ndetse na Charles Kambanda nk'uko twamaze kubikubwira akaba yagize ibyo arutangazaho, akavuga yuko koko habayeho kuganira na Felix Tshisekedi ubwo bari bamusuye muri Kinshasa, ariko banavuze yuko banaganiriye n'ibindi bihugu bikikije igihugu cy'u Rwanda ndetse no muri SADC. Bakomeje batangaza yuko kandi Felix Tshisekedi yaganiriye nabo, kandi Eugene Gasana akaba azwi cyane mu gihe habagaho ibitero bya M23 muri 2013, kuko icyo gihe niwe wari ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda muri ONU. Akaba yaragendaga yumvikana inshuro nyinshi aterana amagambo n'uwari icyo gihe umwe mu bahagarariye affaires étrangères wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe rero bumvikanaga baterana amagambo, aho Gasana yagendaga adefanda cyane igihugu cy'u Rwanda, ariko ubu ngubu bikaba atariko bikiri, kubera yuko mu buryo bweruye yamaze gutangaza yuko atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Nta gahora gahanze rero yamaze kuba umwopoza rero Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, akaba aheruka nyine no guhura n'uyu Gasana. Gasana yahoze rero ari ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda muri Loni i New York, nk'uko twaje kubigusobanurira, hari imbere yo gushwana n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda agahitamo guhunga. Kuri ubu rero azwi mu bikorwa by'abarwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu mutwe utavugana rumwe n'igihugu cy'u Rwanda. Yigeze kuvugwa muri RNC, ariko bikaba bivugwa yuko ngo byaba ari ibihuha, ahubwo ngo nta shyaka abereye umumambure usibye ngo iyi platform yashinzwe. Ifoto ya Gasana yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga ari kumwe na Felix Tshisekedi, ndetse kugeza n'ubu iracyakwirakwira. Iyi ikaba ari ifoto kugeza ubu ngubu hataramenyekana igihe yaba yarafatiwe, gusa hari amakuru yuko Felix Tshisekedi aheruka ngo kumwakira muri Kinshasa. Kugeza ubu rero aba bagabo bombi ibyo baganiriye nyine ntabwo birajya hanze, ariko Eugene Gasana na Tshisekedi cyakora bombi bakaba bahuriye ku kuba ari ngo abatishimiye ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko perezida ukiyoboye Paul Kagame. Bombi bahuye nyuma y'igihe kitari kirekire. Felix Tshisekedi yeruye agatangaza yuko yiteguye gufasha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ngo bagakuraho ubutegetsi bubayoboye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amagambo Felix Tshisekedi yatangaje mu Kuboza umwaka ushize, ubwo yari yahuriye i Kinshasa n'abantu bari mu rubyiruko bagera muri 250 bahagarariye abandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe yabwiye urwo rubyiruko yuko ngo ku bijyanye n'igihugu cy'u Rwanda nta mpamvu yo kureba umunyarwanda nk'umwanzi, ngo oya, ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda buyobowe na Paul Kagame ngo nibwo bw'umwanzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byari imbere yo kungamo ati abanyarwanda n'abanyarwandakazi ni abavandimwe bacu, ndetse mbere na mbere bakeneye gufashwa ndetse no kuva mu bibazo bafite. Ati ntaho bahuriye n'ibyo ubuyobozi bwabo bukomeza kugenda budukorera. Yakomeje avuga ati ntimukabafate rero nk'abanzi, ahubwo n'abavandimwe bakeneye ubufatanye bwacu mu kwigobotora igitugu ngo barimo. Ni amagambo atarakiriwe neza n'uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, gusa Perezida Paul Kagame ubwo yaganiraga n'abandi yaje gutangaza yuko ngo Felix Tshisekedi yikinira. Muri Werurwe rero uyu mwaka, ubwo umukuru w'igihugu yaganiraga n'itangazamakuru, yavuze yuko Perezida Felix Tshisekedi yagaragaje imitekerereze ngo ye ubwo yavugaga ngo ubwo guhindura ubutegetsi ngo mu gihugu cy'u Rwanda agomba kuba ngo yaratebyaga ngo ndetse ngo yemerewe ngo kandi ngo no gutebya. Perezida Kagame yunzemo ngo ko ngo atiyumvisha niba Felix Tshisekedi yaba afite n'ubushobozi ngo bwo gukora impinduka ngo ku butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu byitezwe yuko nyuma yuko Felix Tshisekedi yahuye na Gasana umwuka ushobora
gukomeza kuba mubi cyane hagati ya Kigali na Kinshasa. Mu myaka rero yashize ubwo uyu wahoze ari umudiplomate w'igihugu cy'u Rwanda yahuraga na Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, byateje umwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse bivamo no gufunga imipaka y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Muri Kanama 2016 nibwo Eugene Gasana yashwanye n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda mbere yo guhungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gasana wari uhagarariye u Rwanda muri Loni yavuye kuri izi nshingano nyuma y'igihe gito ahamagajwe mu gihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko yaba ngo yarasabwe kugaruka mu gihugu nyuma y'amakuru y'ubutasi yagaragaje yuko ngo hari amafaranga yari yarahawe n'uwari perezida wa Kongo Kinshasa Joseph Kabila. Kuri iyi nshuro rero uyu mugabo wamaze guhabwa ibyangombwa bimwemerera gutura muri Amerika yahuye na Tshisekedi mu gihe u Rwanda rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane iri mu mutwe wa FDLR ngo ugambiriye gukuraho ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda kandi rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba ikomeje ngo kugura intwaro ngo ziremereye ndetse n'indege z'intambara ngo mu mugambi wo kurugabaho intambara. Kinshasa ku rundi ruhande nayo ubwayo ishinja Kigali gutera inkunga umutwe wa M23 witwaje intwaro kandi w'ibyihebe umaze kujogoroza ndetse no kuzonga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko rero nibyo byo mu gihugu ndetse no mu karere. Komeza ukurikirane hano, turagaruka mu kanya. Azima Rwanda twongeye kugaruka kugira ngo tugushimire kandi twifurize ishya n'ihirwe wowe mukunzi udahwema kudukurikirana. Aka kanya tuje kukumenyesha iby'imyigaragambyo iyobowe n'abarimo Katumbi yahindutse Rwaserera. Imyigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo Moise Katumbi, Martin Fayulu ndetse na Delice Sanga ndetse utibagiwe na Matata Ponyo yahinduye isura nyuma yaho polisi yinjiriyemo ndetse ikatera ibyuka biryana mu maso mu bari yitabiriye ndetse bikaza no kuvamo bamwe kuba bakubitwa amasasu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari bemerewe rero gukora imyigaragambyo yagombaga guhera mu mujyi wa Kinshasa ku masangano y'umuhanda yahitwa Sakombi, bagakomeza berekeza ahitwa Avenue Kasavubu, berekeza ahitwa Victoire, nyuma bakamanuka bajya ahitwa YMCA. Hari rero hashize igihe iyi myigaragambyo itegurwa, gusa ubwo abashyigikiye Tshisekedi bayimenyaga bahise bategura nabo iyindi kuri uwo munsi nyine iyo kugerageza kumutera ingabo mu bitugu. Urubyiruko rwo mu ishyaka riri ku butegetsi rwahawe rero uburenganzira narwo bwo kujya mu mihanda yo muri Rompuwe ya Ngaba kugera ahazwi nko kuri Saint Raphael. Mu masaha rero ya saa 3 z'igitondo nibwo iyi myigaragambyo yatangiye, ariko polisi ihita itangira